Mu mujyi wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habereye inama y'ingenzi yahuje intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe ku itariki ya 27 Kamena 2025. Iyi nama yari yakane y'itsinda rihuriweho rishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro rizwi nka Joint Oversight Committee. Abitabiriye inama barimo intumwa z'ibihugu byombi ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakomeye barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe na Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe. Intego yari imwe: gusuzuma ahishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rigeze, kureba inzitizi zibangamiye urugendo rw'amahoro no gushimangira ubushake bwo gukomeza inzira y'ubufatanye hagati ya Kigali na Kinshasa. Muri iyo nama yabaye ku wa 7 Ugushyingo 2025 habaye intambwe ifatika mu mateka y'ayo masezerano. Impande zombi, u Rwanda na Kongo, zashyize umukono ku nyandiko yiswe Regional Economic Integration Framework cyangwa REIF, igamije guteza imbere ubufatanye mu bukungu n'iterambere mu karere. Iyi nyandiko yashyiriweho umukono mu maso ya Secretary Hooker na Senior Advisor Bruce, abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yateguye kugira ngo ishimangire ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari, ubucuruzi no guteza imbere imishinga y'iterambere ifitiye akamaro abaturage b'ibihugu byombi. Ni igikorwa kigaragaza ko amahoro atari amagambo gusa, ahubwo ashobora kuvamo inyungu zifatika zigaragara mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage, harimo imihanda, ibikorwa remezo, imishinga y'ubucuruzi n'itumanaho rikomeza guhuza abaturage bo ku mipaka y'ibihugu byombi. Ariko kandi iyi gahunda y'iterambere izashyirwa mu bikorwa ari uko gusa haramutse hubahirijwe neza amasezerano y'amahoro yo muri Kamena 2025. Ibisobanuye ko gushyira mu bikorwa REIF bizaterwa nuko hagenzurwa neza ingingo ebyiri z'ingenzi z'amasezerano: Concept of Operation izwi nka CONOPS ndetse na Operation Order izwi nka OPORD. Zikaba zigamije rero gutanga umurongo ngenderwaho mu mikoranire y'ingabo, iyubahirizwa ry'amahoro n'imyitwarire y'impande zombi ku butaka. Abitabiriye inama bibukije ko amahoro n'iterambere bigendana, nta bukungu bushoboka hatabanje kubaho ituze n'umutekano, kandi nta mahoro arambye hatabayeho imibereho myiza ishingiye ku bufatanye mu bukungu. Komisiyo y'igenzura yemeye ko harashyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ritagenda neza nk'uko byari byitezwe, ariko impande zombi zemeranya kongera imbaraga no gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Impande zombi, u Rwanda na Kongo, zavuze ko zigiye gukaza ibikorwa byo guhashya imitwe itwaje intwaro irimo FDL n'indi ikorana nayo, ndetse no guteza imbere gahunda yo gukura ingabo mu birindiro byo ku mipaka mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Byongeye kandi habayeho kwemeza amasezerano ashyirwa mu bikorwa. Ayo masezerano y'amahoro anashingirwa ko hari ubushake bwa politiki bwo guhindura amagambo yanditse ku mpapuro akavamo ibikorwa bifatika bigaragara ku butaka. Mbere y'uko inama isozwa, impande zombi zashimangiye ko zigomba kwirinda amagambo cyangwa ibikorwa bishobora gutiza umurindi umwuka mubi, cyane cyane mu rwego rwa politiki, mu itangazamakuru cyangwa mu biganiro mpuzamahanga. Abitabiriye inama bavuze ko amagambo afite imbaraga, kandi iyo akoreshejwe nabi ashobora gusenya ibyo bikorwa by'amahoro byatangiye kubakwa. Mu buryo bwagutse, umwuka w'inama wari uw'icyizere. Nubwo urugendo rukiri rurerure, abantu benshi babona ko amahoro arambye ashoboka mu gihe impande zose zakomeza ubushake bwo kubahiriza ibyo ziyemeje no gushyira imbere inyungu z'abaturage b'akarere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mbere cy'inama, impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu bukungu, ariko kimwe mu byagarutsweho cyane muri iyo nama yabereye i Washington DC n'ibiganiro biri kubera i Doha muri Leta ya Katari bigamije gushakira umuti ikibazo cy'imitwe itwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko umutwe wa M23. Intumwa za Leta ya Katari zatangaje ko ibiganiro bya Doha hagati ya Repubulika ya Kongo n'abahagarariye umutwe wa M23
AFC bikomeje kugenda neza, ndetse hari intambwe zifatika zimaze guterwa cyane cyane mu biganiro bijyanye no gufungura imfungwa, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi no kubaka uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge. Itangazo ryasohotse nyuma y'inama ryavuze ko kuwa gatanu Ugushyingo 2025 i Doha habereye inama ya mbere y'ubugenzuzi bw'amasezerano y'agahenge izwi nka Doha Ceasefire Monitoring Mechanism. Iyi nama yafashwe nk'intambwe y'ingenzi mu kwimakaza ituze no kwemeza ko iby'impande zombi ziyemeje mu magambo bigenda bishyirwa mu bikorwa mu buryo bugaragara. Komisiyo y'igenzura ishyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yashimangiye ko inkunga y'igihugu cya Qatar ari ingenzi cyane muri urugendo rw'amahoro, kuko iki gihugu cyakomeje kuba umuhuza utabugamye kandi cyerekanye ubushake bwo gufasha akarere kose kubona umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Abitabiriye inama bavuze ko ibiganiro bya Doha bigize igice cy'ingenzi mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, kuko bizafasha kugera ku mutekano usesuye mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ntambwe nk'uko abayobozi babigaragaje izafungura inzira y'iterambere, ishoramari n'imibanire myiza hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika b'ibiyaga bigari. Abasesenguzi bavuga ko iyo gahunda y'amahoro na relief bishobora guhindura isura y'ubukungu bw'akarere, bikazamura umutekano w'abaturage bo ku mipaka, bigateza imbere ubucuruzi n'imibanire y'abaturage nyuma y'imyaka myinshi y'umwuka mubi n'intambara. Itangazo risohotse nyuma y'inama ryagaragaje ko u Rwanda na Kongo byombi bishimye inkunga n'ubufasha byakomeje guhabwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse na Repubulika ya Togo nk'umuhuza. Impande zombi zashimangiye ko zizakomeza gushyira imbere ubufatanye, ukwizerana no gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe kugira ngo amahoro abone umwanya urambye kandi abaturage b'ibihugu byombi bagira inyungu zituruka muri ayo masezerano. U Rwanda na Kongo kandi byagaragaje ko byiteguye gukomeza ibiganiro, gusangira amakuru no kubaka icyizere, birinda amagambo asenya cyangwa ibikorwa byashyira mu kaga ibyo byose bimaze kugerwaho. Mu gusoza, abari muri iyo nama i Washington bavuze ko urugendo rw'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo rutararangira, ariko ko hari icyizere gikomeye ko ubu hashyizweho urufatiro rushya rufatika. Ibyo bikaba ari ikimenyetso cy'uko amahoro atari inzozi, ahubwo ashobora kubakwa buhoro buhoro binyuze mu biganiro, ukwizerana n'ubufatanye mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro. Abenshi mu basesenguzi bavuga ko niba ibi byemeranyijwe bishyizwe mu bikorwa uko bikwiye, umwaka wa 2026 ushobora kuba umwaka w'impinduka zifatika mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara zishobora gucogora, ibikorwa by'ubukungu bigatera imbere kandi umwuka w'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Kongo ukongera kugaruka. Ibi byose bigaragaza ko urugendo rugana ku mahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari rukomeje gufata indi ntera, nubwo rukirimo imbogamizi, ariko rukaba rufite icyizere cyuko ubufatanye, ubwumvikane n'ubwiyunge aribyo bizana amahoro arambye, iterambere n'ituze mu karere. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri Backgr.